Tomatuangku sia siulu sola nasang tu pada nakamasi puang matua salama melambi lako kita mintu sola nasang salama sitamulan pak nanungan talante melambi to temo batu rehat allo Senin tanggal 20 na pa bulan 10 tahun 2022 lata basat sia latanan nung tu sang tanka dalam mesura madatun na puang matua mai komi ta tuku ta palaku pak tunduan ta mas sambayang wambe ki do suruga ki pudis ya ki pakalabi tu sangami puangalan mintu angga katuangki bela na tontong bang payan siya lempan tu mamase kaboro milako kami panampa malabi mi payan lante melambi puang malimbangun kan dio mai mama ki situang kale manaman laki pataru te allo mi pakamasian lako kami mintu masola nasang puang maranukan sia la mamalikan la umbasay sia la unanong itu sang tanka dalam mesura madatumi tu la mendadi sulo sia bia lan untengkan ni te katuang kilan te allo marasan kipatu mak kada-kada mo komi opuang sadia mo kan la umbasay tu kadami lan sangan na puang ki puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Ya tu pak basanta lante melambi to temo mangka dipasaka lamai bunga na surat na Rasul Petrus pasal apa angka 22 saya lako angka 10 kasera. Ya tu laku bahasa ya mo tu angka 22 saya lako angka 10 apa. Nakwa tu kadan na puang matua pak pakilala la bantang mak patari lan kamaparisan belan na Kristus diku anna diapa tu kamalakbiran pak kaborokku dami kamangai tu kadipakario-rioan maparang tu rampo usudi komi butung misa apa maka lain-lain urua komi sangadinna laparan komi sitinaya katanami lan kamaparisan na Kristus dikuakiatun nami sombo kamalakbiran na laparan komi sia sende paiman ia keditele komi belan na sangan na Kristus mau pak komi apa na toroi komi tu pena kamalakbiran ya mo tu penan na puang matua untuk roi komi. Amin kadan na puang matua. Silo sola nasang tu pada na kamesi puang matua. Nako tulun na pa nanungan tado da anta pomangai. Dio batu pira-pira tondok nenek dirangi sia ditiro tu padanta to sarani ditele sia dipadiki. Sedendu katu dipatei belan na kamabirisan na tau dio na tu aluk kasaranian di pentiongan ni. Den dika to may padan tato sarani la moray menomba apa tang dilok bangan inan siya dia nggak misa aluk tang sipato di panata dio tu tondo ko ba ato inan niya to. Mandu pa mo dong disading ke unanga kito ba aparenta la umpembuloy ki apa butung tang na polay tanga siya tagwa-kwa nasa biangan. Sulo sola nasang ya mo banang nate an nama pakilala tu Rasul Petrus. Kumuaya tu kita to patongan lako Kristus. Da anta pomangai tu kadipakario-rioan urampoiki belan na iya tu yan na to dadi lako kaleta belan na Kristus. Tantu tama kala atatu kada na pokada Rasul Petrus nakua ya ke ditele komi belan na sangan na Kristus mau pak komi apa na toroi komi tu penah kamalakbiran ya mo tu penan na puang matua untuk roi komi lan angka 10 apa ina mangka dibasa ya tu nasanga Petrus ya mo tu kamaparisan belan na tumanan lan kapatonganan lako Kristus. Susi mo na pokada puang Yesu kumua
La nakabiri ko mintu tau tu belan na sangangko. Apa minda-minda tu mengkabatta saya lako mak katampakan na. Ia mula dikariman ni. Lakbiran di pakario-rio belan na tumanan pentoi katonganan na Kristus. Na ia tu di pakario-rio belan na pogau kasalan siya piongan ni Kristus. Sulo solanasang lan pak basan tadi pokada na kuah. Ya moto dami den misa perasai kama parisan butung to papatean ba atu toboko ba atu misa atau kadake ba atu to tamay saraan atau senga. Sipatu mendadi pak tuladanan lako kita to may to buloi katonganan na Kristus susin na Stefanus di patay bilan na Kristus. Apa mendadi kamu paran lako kalena. Sulo solanasang patongan ni kumua Kristus tontonglah pembuloi ki. Amin. Ta tole tukku masambayang. O puang ambek mamase kito le patukku dio tingayo malabi mi puang. Mak kurre sumanga belan na ia te kadami mangka kibasas ya mangka kinanung. Ya te kadami puang la tontong pabatta kan ang kitontong sakbara. Ang kitontong umpudi siya pakalabi komi. Moira ka anda dio tingayo ki puang ba atu buda-buda tu sakalangan siya buda-buda tu petoba rampo untamui katuangki. Apa ya te kadami puang la tontong pabatta kan. La tontong batta mak patongan bati kalemi. O puang ambek mamaselan kadatuan suruga. Si solan mo kan lante allo marasan ki patu o puang. Tundui kan lan sara pengkarangan ki. Tundui temei batu pira-pira sang silurang ki tomatuang kitulan kalamalaman batang kale. Rampo komi o puang ami endekan ni. Angkaran itu sakim apo sangalam me kalena. Kuresu mga apuang pagarri mitu salabudangki. Masambayang kan umpotete sangan na puang ki puang Yesu ya mojuru salamaki. Amin. Sulu salanasang rampo mo inde to tupak nanungan talan temelambi to temo. Salama mengkarang, salama untamui te allo marasan di patu, salama laku kita mintu solanasang. Shalom.